Oh, bayale, bayale. Hayale, bayale. Hajala mazondo. Hayale, bayale. Hajala mazondo. Ngicela ukubingelela kakhulu zonke izatheli esinazo la ngaphakathi abasebenzi bomnyango umkhawula lapha inkosi yamangoma ekhona ngasisayidi namabhoso ama-ambassadors akhona ubabugada akhona ama-influencers akhona ngibingelele kumpinela ngibingelele kahlonishwa esengibingelele kakhulu kusokanisa sonila siyathokoza kakhulu namhlanje ungathi ikhulu akekho futhi owayazi ukuthi ingoma engahamba isifikela ikhona namhlanje sifuna ukukushayela ihlombeke empilweni ukuthi iphupho waqhamuka nalo namhlanje likho engazuthi iphupho besibonayo kanti nawe uqhamuke nephupho esiyaye singathathi kodwa ukuphupha sithi kwafika umbono okumele ukwazi-ke emcineka hlezi sikusho ukuthi iphutho yolenza eliyokuthi ngelinye ilanga uyitshela ukuthi ingoma yakho lokho siyonileke ingoma inabanikazi bayo okuyisisekelo sayo ngempela amabhoso aphethwe amakhosi namhlanje siyajabula ukuthi sokalisa uthe emnyangweni wakho awusondele hlezi ukugcizelele ukuthi siyayifisa le nhlanhla esiyibona namhlanje kuyona iminyango ukuthi sibe nonoshe abazothi uma bebona abantu behleli bazobehlahla besondele beyobuza ukuthi nikhuluma ngani la yini esingalekelela ngayo la kungabi sibe nonoshe abazohlala mahhovisi belinde ama-proposal lokho kwenziwe-ke ushele namhlanje sinikeza ithemba lokuthi ngempela sesiyabona phambili kuyakhaya ngoba amakhosi uma ungabheka ey'ndaweni ezahlukahlukene ayaba engomeni nangoDisemba ngikhumbula nje nangakithi inkosi yangakithi khona enedose elagida lapha kwathiwa inkosi ephinayo ngoba amakhosi ayayithanda ingoma nanezinto ezenzayo noma ngabe kuthiwa kuseyona ingoma ngangisho sisebenza imicimbi siyenzayo lapho ugcwalisa namcela yakho ngangitshela ngithi kunephutha esilenzayo kodwa ngoba-ke amandla awekho kulungile akufanele ngabe masenza imicimbi ayibikho imakhiye amakhosi la khona amakhosi azofika azobona ubuhle ngoba awayiboni lezi zinto kodwa singabantu bawo so namhlanje ngathi kuhlangana ukotini esikade siyiphupho lelisonke ukuthi kazi bayosikhumbula yini abaholi owenzile sowanisa wazi ukuthi uthathe wathi lento uyinikeza isibusiso ukusondela inkosi kusondeza inkosi usondeza umuntu owembele abantu abasibhekile empilweni wethu so-ke le ngoma isithi isibusiso saphakade siyathobeka kakhulu sithi qhubeke njalo ube ingxenye siyathokoza kakhulu incineka nabo bonke abafowethu abasekele le ngoma nabanikazi bawo ongamabhoso sibeqhubeke njalo beyeseke la ongabonwa kahle ngasolini khona besondele bezobuza ukuthi wenze njani singalekelela kanjani ukuze kuhambe phambili ungathi uma ungabonanga ngasolini usuthatha isinqumo leso sinqumo uthola ukuthi mhlawumbe uhlale phansi uzothola ukuthi cha anginjengokucabanga siyafisa ukuthi konke sikubonayo kwenzeka namhlanje uNkulunkulu ekubusise siyathokoza